Može. I vi ste jedan, nažalost, od mnogih koji čeka da prepozna svog najbližeg. Radi se o vašem bratu. Da, Ložnjaković Milan, 58. godište. Iz Banovića. Izbjegli smo u maju mjesecu. Jer nismo imali mjesta sa našim dojučerašnjim komšijama da živimo. Došli smo ovdje, mjestili se neki privredni smještaj. Pošli da branimo srpsku nejač i porodice. Nažalost, 6. novembra. Ostao je na Luđanskom brdu, još ništa ne znam za njega. Dragan već 5 dana, svaki leš sam pojedinačno pogledao, ništa još ne mogu da prepoznam. Jedino se po vešu može, ali sa vešu ništa se ne podudara. Ovdje mi je i sestra i supruga mu koji ne mogu to podnijeti, pa ja moram, sve na mene palo. Čekam sudbinu još. Ostalo je djece iza njega. Ostalo je 2 djece, jedno 80. godište, jedno 84. I supruga 60. godište, koji su trenutno zbrinuti, neki smještaj imaju, međutim. Tinja li u vama, bar ona tanušna nada, neka iluzija, neverovanje da je ovdje, da je nekim čudom preživeo možda? Posle ovog svega što sam vidio, masakra teško. Lično mislim i volio bi, brat mi je, volio bi da je poginao od metka, samo da ga nađe da sahranimo ono kosti što imaš. Ne mogu više. Nije Pavlović, Đokić. Nije Pavlović, Đokić. Evo. Ja. Kako moraš uhvatiti? Mokre. Pa pokvasi ti je malo negdje. Pa će ne, nemoj moće. Ovdje i ovdje. Nije se ostati koša, vidjet će. Ispod ovdje komunost, otprilike ne tu, ne znam, mogu tačno ovaj da jebiju, kada je to bilo, kad smo bili mali, jebiju. Vi ste malo čas prepoznali svoga oca, koji je vezan u lance i mučen. Pa jesam, i brat ga je prepoznao gore na licu mjesta. Brat i zet.
On je ipak bio stari čovjek. Pa jeste. I volio se mnogo sa tim komšijama muslimanima. Uvijek dok nije zaratilo se. Ali eto sad šta su radili sa njega, što nikog živa nisu. Šta ste saznali? Pa čuli smo da su dozivali da ga peku na ražnju. I sad sam se uvjerila čim sam vidjela lance oko njega i žice, znam da je to bilo u pitanju. On imao 63 godine, nije bio borac. Išao je, borio se. Čuvo selo. Čuvao selo. I svoju kuću. Da li je sačuvana vaša kuća? Pa jeste, sačuvana, ali ja sam zato njegova ćerka 2 u Živinicama ostavila. I izašla malo prije nego što su mogli nas sve pobiti. Znači je prvo 7 i došlo na našu srpsku kuću u Živinice. Nije bolje. Koga je ostavio sve iza sebe? Ostavio je 3 djece i ženu. Sin mi je 36 godina, ja 40, a sestra 43. I ja sam isto izbjeglica u Srbiji. Je li vas vaš otac upozoravao, s obzirom da je pamtio iskustvo iz drugog rata, da se čuvate, da budete oprezni? Pa jeste, bio je sav sretan kad je čuo da smo mi izašli iz Živinica. Imate li potrebu nešto da kažete što vas pitate? Ne znam šta da kažem. Ne znam. Teško nam je svima. Sve bi lakše bilo samo da nismo ni lanca vidjeli oko njega i žice. Evo vidiš, Radan. Ovo se je svrati ovako venički. Pantova debel, nije Đo imao debeli pantova. Nije imao ni ovakvog džempera. Da ga robimo gledaš. Pantova debel je, ono ja, ovo su debelo, Ovo to su nepoznati, jel? Ovo sve što je nepoznati. Nema više, znači... Moje nije bila ovakav kosa. Izvade džemper, daj. Nije ni ovdje ni jedan. Može se pozvati. Pa rekao je, bit će još i kaže. Da. Ko je rekao? Sad se... Ovdje nema ni garderobe, ne može se ništa ni znati za ovo. Ne znam tamo šta je stalo garderobu ljudi tamo. Sad, slobodno će 30 šta te interes, a? Malo prvo uzem. Gdje mi izlucio sada po debelu? Ovako je imao boju čarac tamo. Džemper, po garderobu. Tu je zlatni zub. Nije ovaj čovjek ima tu zlatni zub kako Ja neka je pričao za zlatni zub. Evo tu, taj čovjek. Ovdje ga nema, ne znam dovoljno da vidim još ima i neki. Ovo je ovdje. Nije ovo tu garderoba od ovoga tu. Evo džempera, Ali ovdje nema nikakve ni garderobe. Pa, jesu oni vama rekli ima odlični ljudi, mi smo čuli da ima neiskopani još bolnica. Evo džempera, ovdje. Nema garderobe. Evo džempera, ovdje. 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 Evo džempera
Gdje su ti ljudi, ima njih dosta dole. Koliko ima na spisku? 102, evo. Prvo ovdje završito treba krstova i onda gore nositi. Draga, vidi kako to piše. Oprostite, ako budete malo ovako jedan pored drugog da izlikamo sva te gdje. Evo samo ovdje. Grabovica. Grabovica Vlada. Stavi malo da špica. Usproj. Daj ovo Miran. Molim, čekaj. Jaj, moj Mića joj, jaj, moj ponosu joj, jaj, Mićo, jaj, nisam se mogla joj, jaj, tle ljepote, jaj, nikad nagledam, jaj, moj Mićo, jaj, nikada mi, jaj, nazad ne dođe, jaj, Mićo, jaj, mili sine, jaj, nerođeni, jaj, Mićo, jaj, ime milo, jaj, moj Mićo, joj, jaj, kako ćemo joj, jaj, Mića bez tebe, jaj, tvoja djeco, jaj, ništa ne možemo, jaj, da ismirimo, jaj, Mićo, jaj, ko će ja danas, jaj, da i nebom roni, jaj, da i voza, jaj, moj Mićo, jaj, kola pusta stoje, jaj, tvoj sin ide, jaj, da ju upali, jaj, da se ne pokvarili, jaj, Mićo, jaj, ljepoto, jaj, mladosti tvoja, jaj, šta je dočekalo, jaj, Mićo, jaj, dobro moje, jaj, kako ću, jaj, navice, jaj, kako ću tvoju djecu, jaj, tužno tješiti, jaj, sve sam kod njih, jaj, Mićo, ne brini, jaj, da im pomogne, jaj, moj Mićo, jaj, tužno, jaj, za tebom, jaj, imam zapki, jaj, da tugujem, jaj, Mićo, jaj, radniče, jaj, vjerniče, jaj, pašteni čoveče, jaj, Mićo, jaj, dobro moje. Joj, joj, Mićo, jaj, sin tražio te vidi, jaj, ništa mu ne moremo, joj, šta će vidjet, joj, Mićo, mili sine, jaj, Zorana tvoja, joj, pogleda broji dane, doće tata, joj, sine, mili, šta će ti djeca, joj, nauči svakom dobru kako će od danas, joj, Mićo, joj, ljepotan moj, joj, zeta niko nije imao, joj, ko što sam ga ja imalo, joj, da sam te rodilo, joj, najbolji bio. Majko moja mila, što me rodi? Bože, moja muka.
Ko je ovo sin, sigurno? Evo, snima sve. Tam, Ljubane, vam. Sa njega, Ljubane. Džemper hoćeš. Sin mi je juče poslao, hoću ja da vidim. Oši da ruku. Evo ga tam, ispod. Tam. Joj, glava moja, ja se misla sam kao ošla ruka, gdje su ti moje? Evo džempera ljudima dobro. Joj, dajte mi da viđe njegovu jeste! Joj, ništa nema! Daj ma da vidiš jade svoje čega, nema šta vidiš. Miloš, idemo. Ovo je, bako, nekad bila vaša kuća? Jeste. Danas? Ničija. Pogledajte to, nek pogledaj, kamera i sve čija je. Izgubili ste čovjeka, muža svoga? Čovjek mi je umro prije, imam šćerku nesposobnu, mentalno zostala, nemam nikoga. Više. Vidimo ovdje ima i dečjih igračaka, jeste li imali unuka? To je bila, imam pastorka, pa on dao, ovo je pola kuće njegovo što nije izrađeno, on dao za stanovanje tu jedan isto odavle familije. Koliko je ljudi neka živjelo u ovoj kući? Živjelo je nas, nije nas puno, imao mi je sin i ja i ta moja šćerka, nas 4 i bila je njegova supruga i onda je ošla ona za banju Luku i sin toga pastorka. Bilo je nas 6, kako kaže. A kad su ovo učinili? Činili su kad smo nastradali na 17. septembar. Onda je moja kuća, 17. je bio četvrtak, a moja kuća izgorela
utorak odmah uveče, ne znam koji je bio sada, a 17. je četvrtak bio tacovov čin. Bila sam ja tu, jedva sam živu glavu izvukla. Sad jedino što nosite to su drva. Jesu vam stvari opljačkali odavde? Odnijete su, gori mi je izgorelo sve šta sam imala. Bila je tu i vojska, stanovala sve. Tu bila je i neki do zadnjega dana. Čija vojska? Naša. Da. Naša je vojska bila i onda tu je sve pogorelo, u gornjem spratu, u donjem je nešto ostalo i tu i kupatilo mi je skideno komplet. Da li je naši, ja nekad pređem, nekad da li nešto oni, skideni su oni, sigurno su. Da. Ja gledam ovdje da nije ovdje kako one vode. Daj ste, ko treba se vodi? Bježe muškarca, ja treba se Bježe muškarca ide, ja. Se žene vode. Ja da ne ja sliknu djeci, ja više se borim. Sad kažete. Ovo je kuća mog sina Ilije. Nijem da pravi sin pasarak mi, a on mi je koji sin, volim ga koji imaju djecu. A kad su to zapalili? Zapalili sad koje je prvo, kad ne paljeno sad. Početkom novembra? Ja sad, ja sad. Koliko je srpskih kuća izgorelo ovdje? Ne znam, izgorilo je dosta, sve izgorilo, sve redom izgorilo. Sve redom izgorilo. I vi ste retki koji se vraća, nigde nikoga nismo mogli naći pred tim kućama. Gde je taj narod? Ne, ošli su u Zvornik. Ošli u Zvornik svi. Ja sam košćer u Zvorniku. Da. Sve to očerali ustašiti. Koliko su vama stoke oterali? Očerali četvoro sam ja imala. Krave? 2 krave i 2 vola. I oterali ustaše? Ja, očerali sve. Ste li imali ovaca, kokoši? Jesam kokoši, očerani, sve je pokupljeno i čumeza. Jesu vam stvari sve odnijeli odavde? Sve, eto sve odnešeno, gore iz moje kuće sve odnešeno. Gdje ništa nema. Imam sam gore kuće, jedna visa ovdje, nije zapaljena, sve skršena, sve onako izbušena i odnešeno i nema ništa, eto. Ništa nema. Sve zapaljeno. Može. Čovjek mi poginuo 17. septembra, sina mi nestala 6. novembra. To je 6. novembra kad su pravili ove zločine ovdje? Jeste. Toga mi je nestala ona sina, a 17. septembra mi je čovjek prvi poginuo na Kamenici.
Nemoj mene, ej! Nemoj mene, nemoj. Šta snimat? Ugačku. Nego domaći. Sve domaći, vješajakova. Koji domaći? A, muslim.